takana dahil bida ang masip na gumawa nabi takana biyo sarang pangmuson ang utret. Sagrada Corazón de Jesús, ordenles faites, di Bayo Rofafo, Capella Santa Maria Auxiliadora, Sorcia, 25 minuto, nasi mamnune, yang feto maliang none, yang nana. Sa kabina natin ng aming huku, di Bayo Banoko, Capella San Roque. Hito koke nek mesi maso mes dae na hel huku na hel talantea na balbal lasi ay tuwalei obrigado. Amen. Mai seiha takana kalia dadoli husi Capella Nossa Senhora Maria Assunção Bairro Banoko. Oh, Tony Usneno ma, ai Usneno. Es usi Sagrado Coração de Jesus on bola ma. Ampur. On nemen ma. Na santo nen ma. Bifreisa ma. Kusensa ma. Sunmeta. Inhumna ma. Inmata. Es boca se fi Bairro Banoko no Intova ma. Inatafa. Es bifera ma. Atori. Amaita ma. Apau. Doktuak kini ma. Es leresa ma. Surus ma. On mimtisin ma. Nekmesen ma. Hemsyong kiten ma. Sume kiten ma. Nabet kay Capella Bairro Banoko Mokay senata ma. Obrigado. Entrega italianai Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, para Capella Banoko. E veio de entrega no sino, se tuir azeite, macalesa tuir mané. Primeiro, passa a revista. Segundo, liadador. Terceiro, passa a revista, no relator. Depois, firmai liadador e muslimai mafafa nono panok. Firmai ita se entrega a Ifuna. Depois entrega Lili, no, ita entrega itenenai Sagrado Coração do Bairro Banoko. Telepon.
Yo invite Manong Kung naririnig namin pwede nyo dito sa Ramesinero ba Deus esteja sempre conosco. Seja bem-vindo, Sagrado